apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbaglangan tanaranaan ka dito'y paradaan kasinsin Marcela. Nay, sika mo gayam dayta kasinsin Cecil. Ada ibagam? Agpapaskan kami inton Sabado. Umay kayon to Ijay. Ay nawaw, ijay balay Anya ti partyan nyo ngay kasinsin. Baboy kasinsin. Mano a baboy tapno amok no umayak. Talo laang, dadakkel dag ijay. Ay nawaw, umayak a kasinsin. Tapno malanitan man mo't ti bibig. Wen a kasinsin, ibagam to laang akin ni Auntie Osyang. Wan, no awan ti lakad da. Umay kamin to. Day talaang ti ibaga kasinsin. Sige, agpakada akon tani. Agrubwatan ti paglugana. Naranaak ni kasinsin Cecil dita paradaan itay nanang. Kaut. Agpapaskanda kano. Kanaw. Inton Sabado kanumat. Apay nga agpapaskanda. Day tatijak na sa lunsod nanang. Nga mapantayon to Basta agpartida iti babaw Ay nawaw, di na magmukumaan no apay nga agpapaskanda anak kaw. Sinaludsod ko laang no mano ababoy ti partyenda. Na, dayta ti pagalistuam. No mano alawas meten asaan tay nagsidsida iti karni nanang. Mala sa nabalay, saludsudak to ni Uncle Mutito no maranaak. Nasaysaya at pay nanang. Kumpleton ti Diyos kan paper plate, tatang. Nasaya at mat. Tapno nakasagana para inton Sabado. Wan, tatang. Awan kaya, nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Marcela. Naibagam ka di kang kuha na nga agpapaskan tayo. Wan, tatang. Naranaak ijay paradaan idi may isang aldaw. Anyat ko na nangay. Makaumay da? Wan, tatang. Mayat ti isem na idi imbagak atalo ababoy ti parjen tayo. Usto Tapno makapasyar dapat dito'y balay. Wan nga ron, tatang. May mayat kumapay ano umay ni Auntie Osyang. Wan garon. Nabayang gadyak na kasarita ti kapsat ko. Sa nabali Tasan mo't uning adayo ti ayanda. Ado siguro ti pakakumikuman na, tatang. Iso adi na masangot ti mang sarungkar kada kayo. Sa dino ti papanam si Karo day. Ada na patagalakad ko ita Marcela bakay. Ape ka day? Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga agpapaskan da kasinsin Cecil ita? Napatag nga rod mo tilakad ko bakay. Sayang mo day jay. Sapay talo at dadakkel ababoy ti partyenda. Di mo kayat amalanitan tabibig mo aya. Awan nga rod oras ko. Mapan kayo ka na lang Sigurado ka? Talaga adi ka mapan? Final day tan? Awanan pagbaliwan na? Mangisupot kailangan iti karne. Tapno maramana mo ta. Sige, mga laak nga rod iti supot. Wan, di bali ata kasinsin mo matagpapaska. Wan mo kidi nalakalaan ti agdawat. Mala, mapana ko. Naynayunam ti isupot mo Wan lakay, mga laak iti dakkel asupot tapno sigurado. Sika ngay nanang. Makipasken ka kadewin now. Ay katwa na anak ko, mapanak. Apay ka day. Ay nawaw, mapan kayo magayam. Kaapay adi kay payla nakasagana ngay. Daytoyen ti badok amapan. Agrubwatan tanay alas 9 magayaman. Ay nawaw, agpalas kayo man nanang. Nakarugurugit tabado yaw. Kasuksukat ko laang matidikal mananak ko. Agpalas kayo kunak. Kasano no adati kasinsin tayo ang makipaskan. Anyan tula ang ti ibagada no makita da akas ta ti kawasyaw. Awan mo't makitak ama di iti kawaskaw. Ay pangasiyo nanang. Ang mga no makita da kayo ijay kat panunutan da abaybayan kayaw. Da kami mo't ti maibabain ano kastalaan.
Pasensya kan kasinsin sisil. Medyo nala daw kami nga imay. Ay nawaw, okay lang ang kasinsing. Adda ka di pa'y maramid kasinsin. Awanin kasinsin, nalpas itayon. Naimbag ata na sa padagiti daddo maakakasinsin ta. Isuda ti timulong. Mauray nga rudan at ipanangan no kasta kasinsin. Una, urayan tayo ta saan pa'y analuto ti karne. Kunaklakit din no adda maaramid ta tumulungak. Awan mo gaya man. Awanin kasinsin. Mala, panawan ka pa'y ata asikasok dagiti daddo maabisita kasinsin. Wan sige kasinsin. Agtugaw ka pa'y lagi ta. Ituloy tanto ti ang sarita kalpasan ti panangan tayo. Naimbag ko nam at awanan ti maaramid. Perfect timing. Day talaangan makan ti mauray. Ay nawaw, apay ngay. Ti anya nanang. Day tamo lagtugtugaw ter aramida manak ko. Di mo sinaludsod iti kasinsin mo no adda pa'y maaramay. Sinaludsod ko mo itay. Kahit Nalpas kanumutan. Urayan tay laangan amaluto ti makan. nala daw tangamin nga imay. Mayat ki di at awanan ti maaramid nanang. Day talaangan mangan ti maaramid. Wan angam nakababain mo't iti kasinsin mo. Agtugaw kay ki din nanang. Nagadupay lang nga ibagbagayo dita. Naimbag ta nakaumay kayo o siyang ading ko. Ay wan tawan mo't aramiden mi itangal daw manong. Anya mo tayo pagkakumikumam ijengay. Agar aramid ak iti pigadan manong. Isumot ti source of income mo. Wan iso laang mga minti kabailak nga aramiden. Aya, nasaysayatan ti kasta ng awa natin ko. Wan ba't kit di Ni Manang Delia, busy ka numot nga agdadait. kabailan na pa'y gayam. Word, kurtina ka numot ti dadaitan na. Diyak pa'y nakasarita ka ni Manang. Aday ti sila di Cecil. Madamang agin ina na. Nabanlog ka no iti biyae. Ay kasarita tuman mo. Mapan mo kita na. Ang mga no nakariingan da jay. Iti sigod ka di asilid ni Cecil. Word, agdiretso ka lang ijay. No kahit mo ang makasarita ti kapsat ta. Ada ko maibagakan kakasinsin. Anya day ta kasinsing. Mangisupot ka man iti karne. At to'y ti supot. Ay nawaw. Saan ngamin ang makaumay nila kay ko, ta ada ti lakad na. Madi kasinsing. Alan tapno ada ti maramanan na. Uray day takar nila naimbag lang apang ramanan na. Uray saanan tapansit. At to'y ti supot kasinsin. Isot kargaam. Saan amabalin amang isupot ka kasinsing? At idug pa'y tipila Anya? Amangan numang isupot ka kat agkurang mo tinaisagana amakan. Ununaan mi pa'y adag iti bisita. No adan to sopra, sakan to mangisupot kasinsin. Di mi ekspektaran nga ado ti bisita nga umay. Ay nawaw. Basit laang matidaw-dawata. Wen angam no adda makakita nga ikan ka. Amangan no kastamot ti aramiden ti dadduma. Amangan no mangisupot damot kat saan pa'y anawarasan dagiti dadduma bisita. Una yun kasinsin. Para karnilaang imot mo mat. Sapay lang kumaata. Di ka nagsaaw. Makapaawan ganas ka mo. Agawid tayo nanang. Rugyak pa'y laang timangan. Kan maisisan kumapay adagiti kaldero inton madamdama. Agbati kayo nga raod. Ay nawaw, apay akas lagdardaras ka mo. Makapaasar nanang. Anya manin tinakaasaram. Ay Nakaimimot day ta asisil. Para karnilaang. Anya ngay nga rod day tayong supot mo akarna. Bagik day to'y nanang. Adda mo gayam na itad amakan ka. Kasano kumaan nagbalin nga imot ti kasinsin mo. Wan ata idinagdawatak iti para kin ni Ruday. Di nakidin kayat. Priority kanu dagiti bisita. Ay katun aduma nga minti bisita da. Ken no makita dagiti dadduma anang isupot ka. Amangan no mangisupot damot. Narigat no agkurang ti makanan akaw. Imot ki di day ta asisil Umuna akon nga gawid nanang. Makapaawan ganas damot.
Nangan kayo ka din, Auntie Osyang. Wan, nalpasan ka anakan. Ni kasinsin Marcela ngay, Ante. Muna ang agawi dun ka anakan. Agdardaras mo't nga agawid itay. Ay nawaw, apay ka no. Ay, jakman amoy tiday di a tao. Gimuran samot. Gimuran samot, idi saan ko a pinagustuhan, Ante. Day takarni ti makagapo. Kunak tumat. Di na naawatan ti imbagakin kwa na, Ante. Ay, wan nga rod ka anakan. Ngam di mulatan ikaskaso. Taisumot ti ayan ti bidto. Nagawi din dagiti bisita, tatang. Makainanamo laangan da tao. Agtugaw ka mampay, taday ba king kasisil? Ay nawang. Anya day tatatang? Anya di yung nagkinawatan iti kasinsin mo, aya? Ha? Ni kasinsin mo, Marcela. Apay ni kasinsin Marcela, tatang. Kasla makaungat idi nakita kang agsarsarita kayo. Hindi kuan, nagdardaras mo ta nagawid. Dayje ka di. Ay natatang, gimura lang dayje kanya. Anyat gimura naman. Karni ti makagapu, tatang. Jaklaintad ti karni adaw-dawatin na. Gimura ki din. Apay ngamin adi mo inikan. Taado nga ro ti bisita. No ikak ni kasinsin Marcela, makita dagiti daduma. Amangan no ibagadamat amang isupot da. O di awanin ipakantayo kadagiti bisita. Sabagay. Adamat puntom anak ko. Danda ni agkurang tupay. Di nakarkaron no inted ko ti daw-dawatin na. Ayan nga tinyawid mo akarni, Marcela. Awan ti karni lakay. Ay nawa, apay nga awan. Kunak man no talaga babot ti pinartida kasinsin mo. Impadas ko ang nagdawat kang kuana, di na kayat ti mangtad. Apay ka no? Adu ka no nga ro ti bisita, isuda ka no ti priority. Nakaimot mo dito kasinsin mo. Ay grabe ah. Uray la na pa ba inanak itinsawang na? Di pala mabangles dagita karne. Isupay ah. Isumo lang nga imot na. Di pa halilatan Kastamad nga ti ugali na rita kasinsin mo. Nakaimot. No kinaimot ti saritaan, sigurado nga isu ti tapwan. Saan nasaya at tikas nga impakitam idi kalman, Marcela, anak ko. Dayta ti jak kayat kada kayo nanang. Siyak manan ti nakita yaw. Siyak manan ti kamaliit imatang yaw. Ay nawaw. Tadi mo mat maawatan ti imbaga ti kasinsin mo. Ay nanang, nuda kayo lang tinakangag iti imbaga na kanyak. Amangan no na insulto kayo mo. Para karnilaang. Kan maysa, adamot punto ti kasinsin mo. Pasken tinapananta anak ko. Ado ti bisita. Talaga a priority dagiti bisita da. Nakababain mo't ano adda bisita saan amangan. Usto nanang, di yu pagbasuraan ti lapayag ko. Ay naapo aya. Di mo man kanunungan ti kamaling aramid ti kaanakam nanang. Isupay lang ngamin ti kampiyan nyo. Bakit? Nasabat ko ni Cecil dita dalin tay. Kat, anya ti inaramid mo. Kinusilapakit din Ay na, mayat day talakay. Mayat day tangay naramid mo. Uray siyak, impus kumot iti Facebook tinapasama. Anya nga iti imbaga dagiti Facebook friends mo. Siyempre, siyak ti kinampian da. Adu pa'y ti nag-comment a kinaimot kanu ti kasdi nga inaramid na. Makikitam da ita. Nalawag no asino ti nagkamali. Imot to ngamin. Deserve na ti mapabainan. Ay, makapaasar da kita akaruba. Syakit din ti katawaan da. Nakita dati impose mo maipapan iti kasinsin mo. Pudno mati-impose ko Ay na, para karnilaang. Ay nawaw, talaga mat nga imot ti kaanakam. Di mo ilibak nanang. Jak amo no apay nga isupay lang ti kampiyan dagita akaruba. Bagim mo lang ti imbabain mo iti kasya ngay naramid mo anak ko. Kundi pus ka gamain. Kayat mo ti mangalay ti simpatya iti Facebook. Iso nga impos mo. Ngamanya ngay tinapasamak. Si kamutan ti katawaan da. Ay, imbabam ti mismo abagbagay manak ko. No siyak ti sika, idilit mo day di apos mo. Ay, saan nanang? Di mo urayan ama-amuan ti intero a barangay ti inaramid mo.
Tas ikamo nga minti aking basol. No saan ka kumangamin anagpos iti kumkumporme o di mayat ko ma. Alawanan, i-delete ko. Rumbang laeng, di mo urayan ang maibabain ka iti intero a barangay. Tani, uray siya, mairamraman akbutang. Oh, naawatam ka de, timbaga. Di kay agungat i-delete ko nga rodon. Sa anak nga agong unget, anak ko, ibagbagak laeng tipudno, ama di, tinaramid mo. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao, siguraduam anadalus ka. Di ka agaramid iti linuloko, ta mga no isunto ti pakaibabainam intundumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.